bene data dufatanije uru rugendo ndashaka kukubwira ngo wishime ndashaka kukubwira ngo uririmbe nubwo ibintu bisa nkaho bikugoza ari byinshi byashaka gutuma utishima cyangwa ngo unezerwe nushakira ibyishimo mu bifadika ntabyo uzabona kuko hari ababifite bifadika ariko nta munezero babigiranye umunezero wonyine ni muri Yesu nushakira ibyishimo mu urubyaro ni rwiza kandi ni byiza ko turubona ariko ibyishimo nabyo biri muri Kristo kuko hari ababonye abana none no munsi ntago bari kubona resultat izo bashaka mu bana bamwe barindera abandi babaye abatinga ibintu bitameze neza ariko ibyishimo nyabyo nukuba muri Kristo ukagira urwo rukundo ukamenya urwo rukundo Kristo yagukunze nushakira ibyishimo mu mafaranga amafaranga uzayagira ejo ashire none ibyo byishimo bizagenda gute ibyishimo byacu n'umunezero wacu ni muri Kristo ndakwinginga mwene data ishime kugira ngo ubashe kubaho ubuzima buri mu butsinzi n'amahoro Yesu ashimwe bene data twongeye gushimira Imana cyane itugiriye ubuntu bwo kuba imbere yayo duhumeka umwuka w'abazima turiho dushobora kuvuga kandi bikemera dushobora gutekereza bigakunda turashimiye Imana niyo yonyine ibasha gutuma umuntu abyuka mu gitondo nta zindi mbaraga yakoresheje ukabyuka mu rugo ugasanga abana n'amahoro ukabyuka mu mudugudu ugasanga nta gikuba cacitse ubwo n'ubuntu bw'Imana ubuntu udashobora gusiba gushimira Imana uko bukeye n'uko bwije rero twongeye gushimira Imana tubone kano kanya ko gusangira ijambo ry'Imana reka dusangire ijambo riri muri Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 14 haravuga ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we rangurura Isirayeli we nezegwa kandi wishimane n'umutima wawe wose wa mukobwa wa Yerusalemu we Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaraguciriye abanzi bawe bajugunye hanze umwami w'Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wewe imbere ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi haleluya ndashaka rero ko dusangira iri jambo umutwe w'ijambo uravuga ngo ririmba wa mukobwa w'i Siyoni we wa mukobwa wa mugabo we wa musore uririmbe nubwo ibishaka gutuma utaririmba cyangwa utishima bikugose impande zose ushaka kubibona bikumereye nabi ibintu bituma utishima biba biharari byinshi Yesu ashimwe ushaka kuvuga n'iki rero nimba Imana yarabwiye uyu mukobwa w'i Siyoni iramubwira ngo ririmba igihe cyose Imana ivuze ngo kora kino kintu nuko ibona yuko kitariko kirakogwa nimba umuntu akubwiye ngo haguruka aho wicaye nuko wabona yuko wicaye nyine rero Imana nimba yarabwiye aba bantu ngo ririmba nuko yabonaga muri bo ibituma bataririmba bihari ari byinshi Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane rero nimba Imana yaravuze ngo ririmba nimba Imana itubwiye ngo turirimbe ngo twishime nubwo dushobora kuba tubona impande n'impande hari ibintu bitugose bituma tudashobora gushima tudashobora kwishima ngo tunezerwe Imana niyo message ije kuduha no munsi muri kino gitondo canke no mugoroba bivanye nahuri tuvuge haleluya tuvuge haleluya Satani arabizi yuko kwishima kwacu ariho hari imbaraga mu byishimo byacu niho hari imbaraga niho hari kunesha niho hari intsinzi rero hano abwira abantu ngo nimuririmbe nimwishime yarabizi neza yuko inyuma yo kuririmba harimo intsinzi ntabwo ushobora kubaho ubuzima bwo kwiganyira ngo ushobore kubona ngo ushobore kuririmba ushobora kubyuka n'umunsi wiganyira ngo n'umunsi byo bizagenda gute ibituma abantu bataririmba ni byinshi umuntu yabaye ntabwo yaririmba iyo ugwaje umwana ntabwo ushobora kuririmba wabuze nervare y'umwana ushobora kumva utaririmba ariko Imana ije kukubwira ngo ririmba ni wishime muri iyo situation nyene urimo ni wishime kuko n'ubundi nubwo wakwiganyira nta kintu na kimwe ushobora kongeraho mu kwiganyira kwawe Yesu ashimwe
Yesu ashimwe bene data. Ndababwira ngo kwishima kwacu, kunezerwa kwacu harimo imbaraga. Hano yaravuze ngo nimwishime, ngo unezerwe kandi wishimane n'umutima wawe wose. Imana irabizi ko hari igihe twishima tukishima ibice, kubera ko hari igihe uvuga ngo n'umunsi Imana Imana yagikoze kiriya gisigaye naco izagikora ryari, bigatuma utishima byuzuye. Ariko nta gihe na kimwe bizigera byuzurira rimwe. Ariko icyo Imana idusaba kwishima no muri ibyo bihe nyene bisa nkaho bikomeye. Yesu ashimwe. Paulo niwe yabwiye Abafilipi, arababwira ngo ndababwira ab'Ifilipi imwe, ababwira inshuro nyinshi, arababwira ngo ndabibabwira. Haleluya. Arababwira ngo ndababwira ngo nimwishime, ngo nongeye kubivuga ngo mwishime, abivuga inshuro 3. Yarabizi neza yuko ibintu bituma abantu batishima bihora biraho, ariko akabazi neza yuko mu kwishima kwacu ariho hariho imbaraga. Kuko iyo tutishimye bene data, iyo umuntu afite agahinda, iyo umuntu afite umubabaro, niho hakura ingwara, niho havamwo za stress, niho havamwo ibintu bitandukanye by'ibigora bya kanseri nyinshi ziva mu maganya y'abantu benshi usanga bafite bamaranye igihe kinini cyane. Ugasanga za pressure zarazamutse kubera guhora bitekereza ngo ejo bizagenda gute, abana bazajya iki, abana bazishura minervari yihe, ugasanga imitima yacu ihora ihagaze. Imana tubabarire. Ijambo ry'Imana atubwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, ngo mu rugo kwa data hariho byose. Kwiganyira ntago ari umugabane w'abana b'Imana. Birateye agahinda, birababaje kubona abantu barizeye Umwami Yesu, barizeye Kristo, azi ngo ari muri we, umunyamahanga akaganya, umupagana akaganya, nawe tukaganya. Biraye byahenze, umupagana akagira umutima uhagaze, nawe wizeye Imana nawe ukakomeza ukaganya. Niki tubarushije bene data? Ndashaka kubwira ikintu kimwe kandi ciza, wahitamo uno munsi, izere Imana gusa, ubiyihe, kuko n'ubundi buriho kubw'umugambi w'Imana. Kuba turiho kubw'Imana, ntabwo turiho kubwacu, turiho kubw'Imana. Kandi yaturemye ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Ibyo uri kuraca muno munsi ni iby'agahe gato. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwibuke Paulo na Sila bari mwibohero, niho abantu bafashe umwanya wo kuramya Imana. Baravuga ngo nubwo tuboshe turi hano muri iyi situation igoye ikomeye, baravuga ngo reka turamye Imana. N'ubundi hano turi ntabwo twahikura ngo nuko twaganya. Bafata principe yo kugira iki, yo kuramya Imana, barayihimbaza. Niyo mpamvu rero Imana yabwiye abakobwa b'Isirayeli babwira ngo muririmbe, kuko yarabizi ko nyuma yo kuririmba ariho hari insinzi. Ibintu by'Imana n'amahame ni principe, ntabwo mu kuganya kwacu dukura igisubizo. Nunagira icugeraho ntugatekereze ngo nuko ngo waciye hirya no hino canke waganya. Oya, n'ubuntu bw'Imana gusa uvuga ati ndamubwiye neza uriya muntu wanje. Ariko ineza y'Imana ibonekera mu kuramya Imana no kuyihimbaza. Yesu ashimwe. Mureke rero dukora iki bene data? Mureke turamye Imana, tuyiririmbire, tunezerwe mu masituasiyo yose uko turashamo. Ese ugwaje umwana, ushobora ngo ndagwaje umwana, umuntu yakwishima gute? Nubwo waganya, none se kumugwaje, nuganya ugahagarika umutima, mwese muragwara. Mwese babagwaza. Ibintu byose bibe bipfuye kandi umwanzi n'ijya bashaka. Ariko kubera ko umwana ubwagwaye atari wo mufiteho ububasha, muhe nyirawo, muhe wamuguhaye, mumukoreze uwo mutwaro, mubwira ngo uyu mwana n'uwawe, muvure n'uwawe ndamuguhaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Hano handi yaravuze ngo mwishime, ngo mumunezerwe ngo n'umutima wawe wose, atana hamusigaje. Umunezero wacu nizo mbaraga zacu. Uzora yunezerewe ukuntu igura imbaraga nyinshi. Ubu ufite ibyishimo, ukabiha n'abandi, ukabiha n'abana, ukabiha n'ahantu hose ubuherereye, n'ibintu uri kwatanga ubuzima. Ariko iyo ubabaye n'abari ruhande yawe barababara. Ugira umushihe ugasanga ukurashihagura abantu, kandi ngo twizeye Imana. Imana yacu ni ibyishimo, Imana yacu itanga umunezero, kandi umunezero wacu ntabwo ukomoka nuko dufite ibyo tugaburira abana no munsi. Umunezero wacu nuko Kristo yapfuye kandi akazuka, kandi akaba dukunda urukundo atawundi muntu yadukunda. Yesu ashimwe. Ndashaka kubwira rero mwene data, ni wishime.
hano hantu havuze ngo havuze ngo Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaraguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Hari igihe umuntu agira imanza akagira, akaba yaragendeye mu byaha, akaba yarasambanye, akagenda akiba, agasigara agira complexe muri we, kumva mana nanjye urankunda, ugahora ufite amaganya yo kumva nanjye urankunda. Yesu ashimwe. Ariko Imana yaje kubwira ngo Imana igukuyeho izo manza zose, uyegere uyishimire. Yesu ashimwe. Ntukomeze gutekereza mu mutima wawe yuko ibi bintu nakoze ese nanje Imana yambabarira, ugahora wumva ufite culpability. Ariko Imana ni nyembabazi, iravuze ngo igukuyeho imanza zose, wongere uyegere uyishimire, uzamure amaboko Imana, uvuge ngo Mana warakoze, kuko Imana niyo muca, niyo yonyine igucira urubanza, kandi niyo yonyine idukuraho urwo rubanza. Nta muntu n'umwe ubereyeho gucira imanza mugenzi we. Imana yonyine niyo iriho kugira ngo iducire urubanza, kandi nayo yonyine iriho kugira ngo itwambike uwundi mwambaro w'agaciro. Yesu ashimwe. Hano naho havuze ngo umwanzi wawe ngo abanzi bawe yabajugunye hanze. Reka mbabwire bene data, ndashaka kubabwira abanzi bacu abariho. Umwanzi wawe wa mbere ukubuza kwishima ari muri wewe, ni ibitekerezo byawe bipfuye. Igihe cyose mu gitondo uzabyuka ufite kuganya, igihe cyose mu gitondo uzabyuka mu gitondo uvuga ngo je bizogenda gute, nta wundi muntu azaje kuyikubwira, ni wowe muri wewe. Yesu ashimwe. Ni wowe muri wewe, ukabyuka mu gitondo ukumva ubuzima bwarangiye, ukumva amajwi akakubwira ngo ntabwo abantu bankunda, ukabyuka ukavuga ngo je bizogenda gute, ese nzabona umugabo uri umukobwa, ese nzabyara ninashaka. Umuntu agahora mu ntambara zo kumva afite ubwoba bw'ejo hazaza. Intambara ya umwanzi wa mbere ni wewe, ubwoba bw'ejo hazaza. Nta kintu na kimwe ushobora gukora, nta kintu na kimwe ushobora gutekereza mu gihe ugifite ubwoba, ugifite imitekerereze mwene ikubwira ngo ejo bizagenda gute. Yesu ashimwe. Ugasanga umwana w'umukobwa arabyuka agatanga gutekereza ngo ntabwo ndi mwiza, ese nzabona umugabo. Ibyo bintu gatuma agira complexe, ntaje mu bantu. Muri kubyumva? Ntaje mu bantu, yanabageramo akumva afite isoni, akumva afite ifunwe, kandi ayo n'amajwi amubwira yonyine mu mutima wiwe, nta wundi muntu wayimubwiye. Hashobora kuba n'umuntu umwe wenda yayimubwiye, ariko akabihagarara, akabiha agaciro, akirengagiza yuko yaremye mu ishusho y'Imana. Yesu ashimwe. Akirengagiza yuko ejo hiwe heza hari mu biganza by'Imana, bigatuma atishima, bigatuma atanezererwa Imana, ari mu nzu y'Imana kandi ahora aza. Yesu ashimwe. Paulo niwe yavuze neza, aravuga ngo abwira muri acte 17, ariko abwira abagabo yari asanze abanyamadini, arababwira ngo ndashaka kubabwira ikintu kimwe, ngo murashakisha Imana ariko ntabwo murayimenya, muraza mu nzu y'Imana ariko ntabwo murayihishurirwa, kubera ko muraza mu rushengero mugasohokana ya maganya, muraza mu rushengero mugasohokana ya marira, ariko Imana yacu muri twebwe ni Imana y'amahoro, ni Imana y'ibyishimo. Tuvuge haleluya, haleluya, haleluya. Ni Imana itanga ibyishimo. Uri kurajya dodo, uri kurajya ibishimbo n'umuceri wawe, ariko ugasanga wa wundi ufite za miliyari kuri konti nta byishimo afise. Ibyo byishimo bituruka hehe? Nuko tuba twarize umwami Yesu. Yesu ashimwe. Nako ndakubwira rero ngo umwanzi wa mbere ni wewe, ni ibitekerezo byawe. Ntugashakira abanzi hanze. Umuntu akabyuka mu gitondo ngo abantu baranyanga, nutekereza ngo abantu bazagukunda bose, uzaba upfuye. Ntabwo abantu bashobora kugukunda bose. Na Yesu ubwe yavuye mu ijuru ari umwana w'Imana, ntabwo abantu bose bigeze bamukunda. Ugasanga umuntu abayeho ubuzima bwo kumva yuko ashaka kunezeza abantu bose. Ibyo bintu ugasanga aho udakoze neza ukumva nkaho mengo urapfuye, ntushime Imana. No, nta muntu n'umwe ubereyeho kugira ngo umugenzi wawe abone ibyo wakoze, kwa ibyo kore icyo Imana ishaka gukora, unezeze Imana mu ijuru. Nunezeze Imana uzagira ibyishimo. Nta mwana w'umuntu ushobora kunezeza ngo yishime 100%. Nezeza Imana, ibisigaye uramburira amaboko Imana ngo Mana ndagushimiye ko ndakora byose ari mu cubahiro cawe. Hari umwana twaganira ubushize,
yagize ikibazo gikomeye cyane agira ikintu cya depression. Abantu bose bamukikuje agahora arahamagara ati ngo abantu bose ndabareba nkabona baranyanga. Ntabwo urapfuye nimba utegereje ko abantu bose bagukunda, ntakija mu rusengero, ntacegera inzu y'Imana. Ibyishimo by'agakiza byarashize kandi yarakijijwe ari umwana w'Imana. Ariko ndashaka kubwira mwene data, intambara umwanzi wa mbere ni wewe. Nezerererwa Imana, ishimira Imana, nta kindi kizatuma ugera ku ntsinzi yawe, kuko ibyishimo byacu n'Imana ngo ririmba. Paulo na Sila bariko bararamya Imana bari mu ibohero, ntibyatumye bavayo. Niki kindi gishobora kuyoba kindi? Ntabwo bagize basenga, bararamije Imana, bavuga ubukuru bw'Imana, bavuga urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe. Ariko umwanzi araza akatwibagiza n'ibyiza byose Imana yadukoreye. Ariko ndashaka kubwira mwene data ahure, icara uba ariyo migisha yose Imana yakugabiye. Yesu ashimwe. Muri ibyo yavuze ngo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, ngwerega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya, haleluya. Niwicara ukabara imigisha yose Imana yagukoreye, ukareba abo bana beza ufite, uzi ko umuntu abyara n'abana Imana hari ibyo namukorera ntanabyishimire, ugahora gusohakaritsa umutima ngo baze kwiga hehe, minervari zova hehe, abo kwa umushaka ubuzima bwa comparaison, abana banje baziga hehe, bizagenda gute? No, shima Imana n'ibyo Imana yagukoreye, banzo byishimire n'ibyo. Kuba wabuze minervari kwishurira umwana, hari umuntu udafite uwo mwana reka, ariko aramwifuza, ariko wowe uri kuraganya ngo minervari zava. None atize umwaka umwe, ariko ntibikabe, atize umwaka umwe akagira umwaka utaha, bitwaye ishimwe. Ikibazo dufite nuko dushaka kwikompara ngo kwa nakane wabona umwana wanje atize aha, abo kwa nakane wabona umwana wanje atabonye minervari bazatekereza iki? Wowe wayo kubw'abandi, wowe baho nka wewe. Imana hari ishaka kuyigisha, hari ishaka. Wenda uwo mwaka ni mwaka atawize, ejo azawe kandi aziga neza kurushaho. Yesu ashimwe. Ariko twishimire mu mwami, ibyo duhura nabyo byose tumenye ngo Imana niyo ikwiye gushigwa hejuru, nta bindi. Ikintu cyonyine ugomba guhangana naco nugora abana niko wowe n'Imana yabusabana gawe n'Imana ari bwiza, atacaho ufise, atakintu na kimwe uri kurakora gitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ariko nimba uri mu bushake bw'Imana, ibyo uri kuracamo reka bihe Imana icubahiro, reka ushimisha Imana, reka unezerwe, wishime. Aho ugeze hose wabona ibyishimo. Ariko uzi kucyo ngo turabana b'Imana ariko tugahorana iminkanyari, ukabona nta byishimo, ko umuntu araseka agaseka nkaho mengo bariko baramwingiye. Karabaye. Yesu ashimwe. Guseka biraryoshe, byishimo biraryoshe, kandi nta kwishima ntabwo bisaba ibintu byinshi. Oya, bisaba gusa gutekereza ukavuga ngo Mana ndagushima gusa nuko kubandiho gusa birahagije. Yesu ashimwe. Kuba ntagwaye, kuba ngihumeka nubwo naba ngwaye, ariko iconzi neza nuko ngufite, nuko umunsi w'igitondo kimwe tuzabana mugami go mu ijuru. Ibyo birahagije. Yesu ashimwe. Ubundi ugasanga ikindi gihe n'abantu abanzi bawe, umwanzi wawe nugo ushaka kubaho muri competition, ndashaka kubaho nkanaka, ndashaka kubaka imizo zingahe, ugahora uri muri pressure yo kumva ko ushaka kugera kuri biriya. Ibyo ni urushobozi ko ushaka kubigeraho ugahita ugagara ugapfa utanabiriye. Haka ndakubwira ikintu kimwe, nubaka niyo etage nivuze ingahe, uzagera mu cyumba kimwe, ntabwo byose uzabiryamamo. Ariko reka ubikore buke mu bushake bw'Imana. Nubona ati amafaranga ufise ugaburira abana, genda urabahana usoroma twa dodo ugaburira abana bagiye, ariko uvuge ngo Mana ndagushimira ko ibiryo wabonye ko no munsi ngomba kurya. Utayibona naho uprofite ubwira Imana ngo ndagushimira yuko wabonye ko no munsi shaka kwiyiriza, wenda iyo biba bihari sinaye kwiyiriza, hama wiyirize bifate gutyo nyine. Ariko uramya Imana, ushimira Imana ubihe byose uri kuracamo. Ntabwo tugomba kubaho ubuzima buhagaritse umutima twiganyira. Ijambo shaka kukubwira ni wishime. Ndakubwira ngo wishime, ndakubwira ngo ririmba, nubwo ibituma utaririmba ari byinshi, ariko nyuma yo kuririmba hari intsinzi yawe. Haleluya, haleluya.
haleluya. Mwibuke Yehoshafati bari bagiye ku rugamba, bagiye kugwana. Imana yaramubwiye Yehoshafati ikoresheje umuhanuzi yarimwe muri bo, irabwira ngo ntimugende kugwana mukoresheje ibintu bikomeye cyane, wowe nshirira abaririmbyi imbere gusa. Yesu ashimwe. Shirira abaririmbyi imbere urebe ukuntu ndi bwikorere. Hari ikindi kintu bakoresheje, abaririmbyi bararirimba gusa. Ni gute umuntu yabwira ngo ngende uririmbe kandi ugiye kugwana, umwanzi wari imbere yawe, umuntu agiye kukwica ngo uririmba, ndirimbe. Usibye gusa kumva ijwi ry'Imana, ntabwo ibyo wabyemera. Yesu ashimwe. Kukubwira ngo uramye Imana, umwana wawe agiye gupfa ari muri koma, wabikora se? Bavuga ati aba bantu n'abasazi. Ariko Imana irabizi ko mu kuririmba harimo imbaraga zituma tubona n'ibindi bintu bidasanzwe inyuma yabyo. Yesu ashimwe. Tuvuge haleluya. Bararirimba bavuga ubukuru bw'Imana, bavuga gukomera kw'Imana, yibutsa Imana amasezerano. Bamaze kuweza kuririmba, babanzi babo bahita baracanamo hagati yabo, baricana bose, nta kintu na kimwe bakoze, nta cuma cabiza bakoresha. Yehoshafati yagwanye intambara n'abari ari kumwe kubera kuririmba. Ndashaka kubwira mwene data, ayo majwi yose akubwira ibindi bintu, akubwira ibintu by'urucana, ubuzima urimo buririmbire. Ntagire umuntu umwe wigereranya nawe, ntagire umuntu umwe wumva ngo ushaka kwifuza ko kugirira gutya. Ntagire umuntu umwe ushaka ngo ushaka kunezeza naka, wowe nezeza Imana. Hari abantu babaho ngo nakanamugiriye neza, umuntu akaba afite intambara muri we, ntako ntiyasubije ibyiza namukoreye. Nta muntu n'umwe ubereyeho kugira ngo akunezeze. Wowe nezeza Imana, wishime, nta bindi bisigaye, uririmbira Imana mu by'ukuri acamo byose. Ariko tubeho ubuzima bushimisha Imana, ntituze mu rushengero ngo abapagani baganye natwe ngo tuganye. Yesu ashimwe. Intambara yacu rero tugwana nazo uza buri munsi, mureke tuzigwana turirimba kandi twishimira mu mwami wacu. Paulo yaravuze ngo mwishime, unongeye kubivuga ngo mwishime. Nanje ndaje kubibabwira bene data, mwishime. Haleluya. 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 Ndababwiye ngo mwishime, muririmbe nubwo ibigoranye ari byinshi. Amajwi yose abaca intege abica muri mwebwe, Imana ngo yajugunye hanze. Yesu ashimwe. Hano handi havuze ngo umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka, ari muri wewe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Inyuma yo kuririmba, iyo umuntu yaririmbye asabana n'Imana, iyo umuntu yaririmbye agira umunezero, akongera akibuka urukundo rw'Imana. Niyo hahise avuga ngo nyuma yo kuririmba rero umwami Imana ari muri wewe. Imana yibera amashimwe y'abana bawe. Ntabwo Imana wa mutima uri kuraganya. Wamaze kumwirukana, wamaze kumwimura, ariko umutima wose waririmbye wishimye, Imana irazikabamo. Niho hantu hahise avuga ngo rero kuba imanza zose zari zikuriho yazikuyeho. Tuvuge haleluya. Kuba imanza zose yazikuyeho, hama akafata akajugunya abanzi bawe, akabajugunya hanze. Bivuga ngo bari muri wewe mu mutima, ibitekerezo bipfuye yabijugunye hanze. None rero ngo ari muri wewe, ngo ntabwo uzongera gutinya ikibi na kimwe, kuko ari muri wewe imbere. Azaguha ubutsinzi, azaguha imbaraga. Yesu ashimwe. Kubera iki? Kubera ko ari muri wewe, kandi haleluya, ari uzaguha imbaraga zo kunesha ibyo bibi byose. Kuko muri wa mwanya wari kuraganya, ntabwo yari muri wewe, wari waramwimuye, ariko ubu ngubu ari muri wowe rero. Ugiye kunesha ikintu cyose kizaza, uzakibwira ngo uri muri jewe afite imbaraga zo kukinesha. Ntabwo uzongera gutinya ikibi cyacu cyose, ntabwo uzongera kwemera amajwi yose aguca intege. Yesu ashimwe. Rero ijambo ry'Imana rituganze, ndabifuriza kugira umunezero, kwishima. Nimba hari nervare z'abantu yo kurashakisha, turi mu periode itoroshe, urukora ngo bizogenda gute, nezerwa. Uwo mwana ntago ari uwawe, n'uw'Imana. Muha Imana. Ikibazo uko twabagiza abacu, ibibazo twabigize ibyacu, bihe nyirabyo. Yesu ashimwe. Bihe nyirabyo. Utekereje igihe cyose wiganyiye, ntabwo ari wowe watanze ubwo bushobozi. Imana niyo yonyine providing, niyo yonyine imenye ibidukwiriye ku munsi ku wundi. Rero ndakubwira ngo nezerwa, wishime, kuko n'ubundi nukomeza guhagarika umutima, ibyo bigwara bizakwica. Nigeze kugwara igifu. Niho namenye yuko umubabaro niwo utera indwara zose, kandi uko niko kuri. Nigeze kugwara igifu, numvishije amakuru y'umuntu nakunda cyane, amakuru yiwe mabi.
ndavuga n'uyu nawe ibintu yabikora, numvise narababaye, numva ndababaye, numva ndashize. 2010 mvaje nk'imyaka nk'itanu bisha amakuru, ariko namaze ikintu c'ukwezi bavuga igifu narakigwaye, ndacumva satu yaragira nkumva acide, nkumva umuriro uratse mu nda, nkaja gushaka kuri farumasi ya miti yo mbane omeprazole, ibintu nk'ibi nkaja gushakisha kwiriza, byari byaranze. Mva nageze saa 4 nkashaka gushiramo amata, igifu kirababaza, narakigwaye iminsi yose. Kubera iki? Nabyuka mu gitondo ntekereza wa muntu byagenze gute, kubera iki ibintu yabikoze, umubabaro waranyishe, ubu bizogenda gute, nzongera kumwegera nabiriya bintu nkumva naramukunda ku buryo ari igitondo kimwe ijwi rirambwira ngo wowe urababajwe n'uriya muntu n'uwanje, mundekere n'uwanje, ibyo bintu nimba yarabikoze imbabazi zanje zimuriho, mureke kandi ukomeze umukunde kuriya nyene ameze. Ndavuga ngo Mana urakoze, Yesu ashimwe. Kuva ico gihe nayifashe nkabihereza Imana. Uwo muntu namukunze uko namukundaga mbere. Gusa ngende igihe kimwe twahura nkamubwira ibyo bintu warabikoze. Iyo bakambwira ngo yego ntago ari jewe, ngo sinzi ukuntu byagenze. Bivuze iki? Umubabaro wo mu mutima utuma ari ingwara tugwana, naragoye kandi kuva ico gihe mbire kuye. Ico gifu ntusinzi niyo carengeye, byahise bishirana n'ico gihe. Namaze ukwezi kose. Rero ndashima Imana cyane kuko umunezero w'uhoraho arizo mbaraga zacu. Yesu ashimwe. Jewe ikintu cyose gishaka kumbuza umunezero ndakirebera haranga ngo witonde usubireyo, nkarinda umutima wanje kuko ndabizi yuko umutima wanje n'umunezero bigomba komatana. Yesu ashimwe. Rero ndabinginga ngo mureke twishimire umwami Yesu, mureke tunezererwe Imana muri bike, nimba no munsi bitameze neza, ejo bizagenda neza. Yesu ashimwe. Ejo bizagenda neza. Abantu bose ubona bimeze gutyo ntago ariko bavutse, uno munsi umuntu afite ibintu ejo bigashira. Yesu ashimwe. Hari igihe abantu baje gushaka bagatekereza ngo ninshaka umugabo ngo naho nzabona ibyishimo. Ntago ibyishimo tubikura mu bantu, ntago ibyishimo tubikura mu bintu bifadika. Ibyishimo byacu tubikura mu Mana. Umunezero wacu source nyayo ni muri Kristo, nta handi. Ugiye kwishakira handi ntayo uzigera ubona. Uza gushaka umugabo mwiza, akaza ari umugabo mwiza mukabana, ariko mu gitondo akabyuka satani yamuteka akasanga kugiye ikintu kitarico, ugahagarika umutima. None se wumva ibyishimo uzabikora mu mugabo? Ntago ariko bimeze. Waje gushaka umunezero ngo uzokura mu bana, umuntu agahora hagaritse umutima ngo sindabyara, nibyo bana ni beza, ariko ugatekereza ngo nimbura umwana ngo nzishime. Umwana ni mwiza, umwana atera ibyishimo, abana batera ibyishimo. Ariko ibyishimo nyabyo ni muri Kristo. Ndiko ndabibabwira, ni muri Yesu. Gutekereza uwo muntu yadukunze urwo rukundo rungana gutyo rutagira akagero, atawundi muntu ari kudukunda, akareka intebe yiwe y'icubahiro akaza akabana natwe, niwe soko y'ibyishimo byose. Yesu ashimwe. Tugire gutya. Haleluya. Haleluya. Niwe byirato byacu, niwe byishimo byacu, niwe mahoro yacu. Niho honyine tubonera umunezero nyawo, niho honyine. Hari abantu benshi bari bazi abana ngo bafite abana barabananiye. Abana gusa umubyeyi afite abana nk'abana barindera. None se nimba yarategereje ko azobone byishimo mu bana, aho biriyo? Ntago biriyo. Akabaze ngo nashaka umugabo mwiza, niwe uzamuha ibyo byishimo. Bamara imyaka 5-6 umugabo akamuhinduka. Yesu niwe wenyine byishimo byacu, umunezero wacu. Ubishakiye mu bintu ifadika birashira. Ukabuze ngo ninubaka iriya nzu, ninja muri iriya nzu ngo niko nzishima, urishuka. Kubera ko inzu no musura yigira ejo Imana yashaka kuyisubiza ikayisubiza. None se yisubije yategenda gute? Murekerere ibyishimo byacu. Ibyishimo byacu biri muri Kristo Yesu. Ibintu byose duhahamisha imitima n'ubundi tuzabisiga hano ku isi. Umunezero wacu ni Kristo, niwe tuzabana iteka ryose, dukontampa ubwiza bwiwe, tunezerwe nuko tumufite, kana dukunda urukundo rutandukanye n'ubwo abantu badukunda. Umwana w'umuntu yakunda no munsi ejo kabigabanya kubera impamvu zitamuturutseho. Kubera impamvu zitamuturutseho wenda kubera ko ari umuntu nyene n'umuntu. Yesu ashimwe. Rero ijambo ry'Imana ashaka kubasangiza uno munsi ndi kubabwira ngo mwishime, nongeye kuvuga ngo mwishime,
aho uri hose wishime, condition de vie zose urimwo, ibyo uri kurashaka kugeraho, uri kuragwana gushaka kugeraho, uzabigeraho, ariko ubigeraho neza, utarinze gukora ibintu bituma udashimisha Imana. Rero Imana iduhana umugisha, ibyishimo byacu ni muri Kristo. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashi dushimira Imana ko igiye kuduha ibyishimo, aho umuntu wese aherereye yumva ibyishimo by'Uwiteka ari byo bitegeka mu buzima bwe n'umunezero. Imana iduhana umugisha.